I pa smo došli na video. U današnjem videu sam pronašao nešto na Opera GX i Opera običnoj, jednu opciju koja me iskreno zainteresovala. O čemu se radi objasnit ću vam u toku videa, ali naravno prije samoga početka ovoga videa želim da vam čestitam svima novu godinu. Tako da idemo mi započeti da vidimo zapravo šta sam ja to našao i šta to znači. Ovo samo radi na Opera GX i obično, pored ovih svih silnih adblockera i to svega. Uglavnom, kada uđete, vidite ovdje da je nešto blurovano. Zašto? A 4K je video uglavnom. Zašto stavio na 480p? Sada, vjerojatno će se pitati svako normalan, a zašto stavio na 485? Pa, ako koristite već Opera GX ili Opera običnu, vjerojatno ste primijetili RGT off. Šta to znači? Sad ću vam pokazati. Evo, upamtite sliku kako ovako izgleda, ja ću vam malo približiti sliku u editu, uglavnom. I sad ću nju upaliti. I malo je bolje, probat ćemo ući. I evo, ovo je obična, sad ćemo probati prebaciti na 4K. I samo da im mogu isključiti ovdje. Ovo je sa 4K i sa tom opcijom upaljeno. Evo vidite kako je nekako sve svjetlije, a kada ugasimo, ovo je sve prirodno. Ja samo ugasim muziku da ne bi dobio copyright strike i vidite, ovo je sa 4K, a ovo je sa, evo, 480p rezoluciju, vidite. Vidite da ima neke jako velike razlike. Sada, vi kada ovo upalite, po pravilu bi trebalo biti neka malkice bolja rezolucija, što zapravo me nekako podsjeća na malkice nešto bolje. Evo vidite, evo na primjer, ovo je mislim dobar primjer za ovo. Opet ćemo prebaciti na 4K i ugasit ćemo ovo. Evo vidite, otprilike tu radi taj posao negdje. A sad ćemo ponovo prebaciti na originalno, što je 480p, što sam uzorno da se izgleda. Vidite, nekako izgleda baš onako mutno, što zapravo jeste u 480p rezoluciji. Tako da, ovo je, iskreno kad sam saznao, malo prije kad sam saznao do duše, ovo je bilo fascinantno, wow! A sada kad znam i kad zapravo skontam u čemu je razlika, pa mislim da i nije nešto posebno. Ali opet, interesantno je to da imate zapravo opciju da se malo bolje vidi slika. Što zapravo, evo, malo ću ja sad obratiti pažnje više. I jedino što vidim dok ja ovako gledam, malo dok se približim vam to sve, jeste da je sama slika pikselizirana malo više. Kako to mislim, tačnije ima više kvadratića. Ja ću vam probati u editu ponovo pokazati, tako da eto. Ovaj video je opet malo kraći zbog samog nedostatka vremena i svega toga. Ipak nova je godina pa zna. Tako da ljudi, hvala puno na gledanju ovoga videa, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, zapratite me za još ovakvih videa i idemo probati ove godine doći do 250 pratilaca na YouTube. Tako da ljudi, hvala vam puno na gledanju ovoga videa, imate jedan veliki pozdrav!